Yes, reka twongeye tubifurize kumererwa neza, reka twongeye tubifurize amahoro n'imigisha nshuti bavandimwe, muryango mugari bakunzi ba TV Dunia Nikote. Tugaze rero hano muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe, tugarukanye byinshi cyane utasanga handi uretse hano kuri TV Dunia Nikote. Ni byinshi rero biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba biri kugenda bitangazwa ku isi muri rusange. Ariko twebwe twiyemeje kuramburira page zikomeye ndetse kandi zidasanzwe ku bijyanye n'umutekano ndetse kandi na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, aho twebwe twibanda muri Afurika y'Iburasirazuba cyane mu gihugu cy'u Burundi no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukababwira uko situation ihagaze. Ibintu rero bikomeje kugenda bikomera ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura. Turagaruka ku cyitwa amakimbirane akomeye cyane akomeje kunugwanugwa hagati witwa Perezida Evariste Ndayishimiye n'uwitwa General Prime Niyongabo. Uko umunsi ugenda uzaza undi niko ngo amakimbirane akomeje kugenda akara ndetse kandi anahindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi rero bibaza bati rero ibi bintu biraza kurangira gute? Benshi bibaza bati rero ibi bintu iherezo ryabyo riraza kuba irihe? Byashobiranye cyane ndetse kandi byagoranye. Ni nyuma yuko hari amakuru aturutse mu gihugu cy'u Burundi bivuga yuko mu gihugu cy'u Burundi uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yaba hari amavugurura adasanzwe yabagiye gukora hagati mu gisirikare cya FDNB ndetse kandi aya mavugurura akanayakora mu ishyaka rya CNDD FDD, nk'uko ibintu bikomeje kugenda bivugwa ndetse kandi nk'uko bikomeje kugenda bitugeraho uko umunsi ugenda uzaza undi. Ayo mavugurura rero turaza kuyagarukaho tuze kumenya ese na yahe, agamije iki ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi, agamije iki ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi cyangwa ku ishyaka rya CNDD FDD. Byose rero turabyinjiramo tuze kumenya uko situation ihagaze. Turagaruka ku yandi makuru adasanzwe, turagaruka ku yandi makuru adasanzwe, turagaruka ku yandi makuru adasanzwe. Turagaruka ku baturage bahunze muri Buvira, bahungiye mu gihugu cy'u Burundi, bivuga yuko benshi muri bo batawe muri yombi bashinjwa na leta y'igihugu cy'u Burundi n'igisirikare cya FDNB ubugambanyi. Benshi muri bo witwa Jacqueline Niyonsenga yatawe muri yombi. Benshi muri bo uwitwa Joseph Ndigabo yatawe muri yombi. Barashinzwe yuko ngo aba ari icyitwa ngo abakada ba M23 cyangwa se ari intasi z'umutwa M23 zaje zihishe mu munzi zaje ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turabigarukaho. Turagaruka ku cyitwa ibitero byaturutse Bujumbura by'indege zitagira abapilote drones byagabwe mu misozi yegera hitwa Rwisankuku hafi neza ni santira Mikenye. Ni ibitero bivuga yuko byashegeshe uruhande rw'icyitwa abaturage batuye muri iriya misozi, nubwo amakuru y'abaturage baguye muri ibyo bitero ataratangazwa, ariko baravuga yuko abarenga 50 baguye muri ibitero by'indege za drone nyuma y'ibitero by'indege za Sukhoi 25 n'indege za drone byagiye byibasira abaturage batuye muri iriya misozi cyangwa byibasira biriya bice, aho leta y'igihugu cy'u Burundi, leta y'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bo bashinza abaturage batuye muri iriya misozi za Rwisankuku, Mikenye ndetse na za Rugezi yuko ngo bafatanye na M23 na MLDP twirwaniho mu murongo mugari wo guhatana n'icyitwa igisirikare cy'u Burundi FDNB FRDC n'abafatanya ibikorwa babo. Nyamuneka ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi bo ntacyo batangaza kuri ibi bitero, ariko ni bitero mbibutse ko bituruka ku kibuga cya Mekunda International, byibasira rwose biriya bice byahariya muri Minembwe. Mbibutsa yuko ahitwa Mwana Nzombe, ahitwa mu misozi ya za Kabilomba n'ahitwa za Kiku, ahangaha M23 yamaze kwafata. Ni mu rwego rwo kugira ngo ibice bigize inkengero za Uvira n'inkengero za Minembwe ngo M23 ifungurira amayira abaturage batuye muri iriya misozi y'Iminembwe, nk'uko amakuru ari guturuka muri iriya bice akomeje kugenda atugeraho ndetse kandi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa uko umunsi ugenda uza haza undi. Turagaruka kandi ku ruhande rw'icyitwa imirwano ikomeye yabereye ahitwa Ntoto muri Warikare. Imirwano yasakiranyije icyitwa FDLR ndetse n'uruhande rw'utwa M23
bikavuga yuko icyo gitero cyo cyagabwe n'umutwe wa M23 giturutse hariya mu misozi ya Zabihambwe, nyuma y'uko umutwe wa M23 ukomeje kugenda uhangayitswa n'uko FDLR zikomeje kugenda ziyongera muri Kivu y'Amajyaruguru cyane. Hakanavuga yuko hari Antonove yagaragaye mu kirere cya Warikare ihetse ibikoresho ikagwa hitwa Ishunga. Iyi Antonove ikaba yarizaniye ibikoresho bamwe mu basirikare. Urugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'umutwe wa M23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urugamba rukomeje guhinduka ndetse kandi urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane. Nyamuneka ibintu bikomeje guhindura isura. Nyamuneka icyitwa ibitero by'indege za Sukhoi 25 byaciye ibintu mu misozi y'Iminembwe. Abaturage bari guhunga ubutitsa. Turaza kwikoza rero mu byiciro byinshi by'amakuru atandukanye turi buze kugarukaho cyane, ni ku ndege za Sukhoi 25 zagabye ibitero ku baturage b'abanyamurenge mu misozi hariya za Rwisankuko hafi neza ni centre ya Mikenke. Bivuga yuko rero ibi bintu bikomeje kugenda biteza inkeke ndetse kandi binateza ikibazo uko umunsi ugenda uzahaza undi. Turaza kugaruka kandi ku yandi makuru adasanzwe ku bikomeje kugenda bivugwa, ku bikomeje kugenda bigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ibitero bya drone cyangwa indege za Sukhoi 25 bikomeje guca ibintu misozi y'Iminembwe, ahubwo n'icyitwa isasu rikomeje kuvuza ubuhuha. M23 ndetse kandi n'igisirikare cya FARDC bakozanyijeho. Ese bakozanyijeho hehe? Byagenze bite? Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko situation ihagaze. Ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje guhindura isura uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ibi tukibirimo turagaruka ku makuru ari kuvugwa yuko uruhande rw'igihugu cy'u Burundi bamwe mu bahunze bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu misozi ya Sud Kivu nyuma y'uko imirwano yari ikomeye muri Uvira, biravuga yuko bamwe bari gutabwa muri yombi na leta y'ishyaka rya CNDD-FDD y'igihugu cy'u Burundi. Ese aba bari gutabwa muri yombi barazira iki? Byose turabyinjiramo tuze kumenya uko situation ihagaze. Tukiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi turanyarukira ku mavugurura bivuga yuko ashobora kuba yakorwa hagati mu gisirikare cya FDNB, nyuma yuko ngo uruhande rw'igisirikare cya FDNB bamwe mu basirikare bakomeye badakomeje kumvikana neza 100% n'umuyobozi mukuru w'iki gihugu Perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva. Ibyo byose turaza kubyikozamo tubabwire uko situation ihagaze. Turagaruka rero ku yandi makuru adasanzwe. Igisirikare cy'u Burundi FDNB amato yacyo yagaragaye mu kiyaga cya Tanganyika asirikira hafi neza n'inkengero z'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese kigiye gukurikiraho niki? Byose turabigarukaho tuze kumenya uko situation ihagaze. Turaza kugaruka ku cyitwa operasiyo zidasanzwe zakorewe muri Warikare mu gace kitwa Mutumoja ahitwa za Ntoto. Urugamba rwakomenetse kandi rwabaye ihurizo muri rusange. Ibi byose turaza kubyinjiramo tuze kumenya uko situation ihagaze. Nyamuneka rero urugamba rukomeje kuzambanitse kandi urugamba rukomeje guhindura isura uko umunsi ugenda uzahaza undi. Nyamuneka rero urugamba rukomeje guhindura ndetse kandi rukomeje kugenda rukomera cyane uko umunsi ugenda uzahaza undi. Warikare ikikango ni cyinshi, FDLR ngo zakamejeje. Ese kubera iki FDLR zakamejeje? FRDC yongera kozana ibikoresho. Indi Antonove ihetse ibikoresho isesekaye ahitwa Ishunga muri Warikare. Bivuga yuko ibikoresho byose FRDC iri kubizana ibizani aba FDLR mu rwego rwo kugira ngo ibongerere ingufu. Nyamuneka ibintu ntago biri buze koroha. Nagiye mbabwira ntino ntambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru ntago ishobora kurangira. Ariko nubwo wumva
ngo FARDC yazanye ibikoresho mu misozi ya za Ishunga, Kembe no mu misozi ya za Taweza, ahantu hari kuzana ibikoresho byinshi by'abasirikare ba FARDC. Si gusa kandi mu mihanda yo muri teritwari ya Masisi ihana intera na Warikare, M23 yahazanye cyitwa abasirikare. Ese abo basirikare ni bwoko ki baje gukora iki? Ahitwa za Kibati, imirongo miremire y'abasirikare yagaragaye iva ahitwa za Kashebere izamuka yerekeza ahitwa za Kishanga. Bikavuga yuko rero ibi byose FARDC iri kugenda itegura urugamba, ariko M23 nayo ngo itegura urugamba, ariko M23 ngo nayo itegura iki? Urugamba. Nyamuneka hano haraza guca uwambaye. Tukiri Warikare ho turababwira no ku ruhande rwa bamwe mu basirikare ba FARDC bakuwe muri Warikare. Benshi bahakuwe rwose, abarundi benshi bahakuwe nyuma yuko abarundi ku rugamba mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo no mu Kivu y'Amajyaruguru ubwumvikane bwabo bukomeje kubarirwa ku ntoki. Ibyo byose turabyinjiramo tuze kumenya uko situation ihagaze. Turaza kugaruka ku yandi makuru y'ibiri kuvugwa ndetse kandi y'ibiri gutangazwa, ku yandi makuru y'ibiri kuvugwa ndetse kandi n'ibiri gutangazwa. Amuneka mu misozi yo muri teritwari ya Masisi yabereyemo imirwano. Ni imirwano ikomeye, ni imirwano idasanzwe muri teritwari ya Masisi. Ibyo turabyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze. Turaza kugaruka mu mikwabu bivugwa yuko yaciye ibintu. Turagaruka mu mikwabu bivugwa yuko yaciye ibintu muri Masisi nyuma yuko n'ubundi hari kuba imirwano. Imikwabu yaciye ibintu muri Rushuru, imikwabu yaciye ibintu muri Goma. Byose turabyinjiramo tumenye ibiri kubera hari za Rusayo, za Rutoke n'ahandi hatandukanye muri uno mujyi wa Goma. Si ibyo byonyine, ahubwo hari ayandi makuru turi buze kugarukaho. Tukiri muri Kivu y'Amajyaruguru. Kivu y'Amajyaruguru ngo icyitwa abasirikare ba FDLR bari guturuka muri parike ya Virunga bari kwerekeza muri no misozi za Kimoka, bari guteza ngo icyitwa umutekano mukeya. Ubwo izo ni za FDLR ngo bakomeje kugenda biyongera. FDLR rwose ngo ikomeje guteza kaga ku rwego rudasanzwe. Ibyo turabyinjiramo tuze kubihuzahuza tumenye uko situation ihagaze. Turagaruka ku cyitwa operasiyo zakozwe mu misozi myinshi itandukanye yo muri Rubero, zaje no gusigara uduce dutakajwe ku ruhande rwa FARDC. Koko ayo makuru niba ari mpamo turababwira uko situation ihagaze 100%. Niyo mpamvu bababwira nti niba utarakora subscribe urimo uratinda rwose, jya wibuka gusharinga izi nkuru kugira ngo inshuti n'abavandimwe bazibone. Wibuke kulayikinga ndetse kandi na comment ibitekerezo n'ingenzi tubwira atariko hano muba mwabigenjeje nabi cyangwa neza, maze ubundi natwe tujye twiyizira mu makuru adasanzwe utasanga handi. Twihuse cyane rero, ndagira ngo duhere kuri ibitero by'indege za drone za FARDC byakajije umurego. Ni ibitero bya drone zitagira abapilote, indege zitagira abapilote D. Ibitero bya drone bya FARDC mu misozi y'Umurenge, abaturage bikomeje guhangayikisha bikomeye abaturage b'Umurenge. Ibitero bikomeje guteza akaga ku rwego rudasanzwe. Amakuru yizewe aturuka mu misozi y'Iminembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko igisirikare cya leta cyongeye kugaba ibitero bikomeye gikoresheje indege zitagira abapilote byibasiye abatuye Imurenge. Mu gitondo cyo kuri uno munsi izo drone zivugwaho ko kuba ari za FARDC zarashe ibisasu bibiri mu gace kitwa Rwisa Nkuku kari hafi y'ahazwi nka centre ya Mikenke.
mu birometero bitari bikeya werekeza Iminembwe. Umutangabuhamya muri ako gace yagize ati ubu tuvugana drone za gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo zimaze gutera ibisasu bibiri Rwisankuku zateje akaga gakomeye. Nubwo ubuyobozi butaratangaza ku mugaragaro ingaruka z'ibi bitero, abahatuye bavuga ko ibintu byinshi byahangikiye birimo imirima, ibikorwa remezo nk'amazu n'ibindi bitandukanye. Ni ibitero kandi byagaragayeho drone zazengurutse mu kirere hano Rwisankuku mu misozi hafi na Mikenke, ibintu byateje ihungabana n'ubwoba bukabije mu baturage b'abasivili. Ibi bitero by'uyu munsi si ibya mbere. Mu minsi mike ishize Rwisankuku kandi Mikenke na Rugezi ibi bice byibasiwe n'ibitero nk'ibi bisa n'ibikomeza kongera impungenge muri ino misozi ya hano i Murenge, aho abaturage bakomeje guhangayikishwa n'ibitero bikomeje kugabwa ku baturage batuye muri ino misozi y'Umurenge. Hamoneka FRDC yo ikavuga yuko impamvu igaba ibitero muri ino misozi, ngo ni mu rwego rwo guhangana n'umwanzi, ngo nyuma yuko FRDC ngo yamaze kumenya yuko bamwe mu baturage batuye muri bino bice bya Mikenke na za Rugezi ngo bacumbikiye bamwe mu basirikare ba M23, ariko abahanga mu by'ubusesenguzi mu by'intambara bakavuga yuko ibi bintu FRDC biri gukora bigize ibyaha by'intambara. Nyamuneka ibintu ntago byoroshye, bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje no guhindura isura. Nyamuneka ibintu ntago byoroshye. Ibi bitero by'uyu munsi byateje akaga gakomeye kuko baravuga yuko abaturage nibuza batari hasi y'ijana baguye muri ibi bitero. Ni mu gihe kandi umutekano ukomeje kuba muke mu misozi y'Umurenge, Abanyamurenge bakomeje gutabaza amahanga basaba ko ijwi ryabo ryumvikana ku rwego mpuzamahanga mbere yuko ingaruka z'imibereho mibi zirushaho gufata indi ntera. Ntabwo byoroshye rwose ahitwa mu gihugu cy'u Burundi, mbibutsa yuko ariho hategurirwa ibi bitero by'indege za drone n'izi ndege za Sukhoi 25. Nyamuneka rero ibintu ntabwo byoroshye. Abasenga musengere igihugu cy'u Burundi, abasenge musengere igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abaturage batuye muri ino misozi y'Iminembwe bakomeje guhura n'akaga ndetse kandi n'ibibazo bikomeye cyane uko umunsi ugenda uzaza undi. Benshi bari kwibaza rero bati ibi bitero by'indege za drone bizarangira ryari cyangwa se iherezo ryabyo rizabirihe? Bigashobirana cyane kuko uko umunsi ugenda uzaza undi FRDC niko iri gutegura amaoperasiyo adasanzwe mu rwego kugira ngo bashegeshe bikomeye uruhande rw'abaturage batuye muri ino misozi y'Iminembwe. Ntabwo byoroshye, bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje no guhindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi. Biravugwa rero ndetse kandi biremezwe yuko tukiri muri Sud Kivu yuko imisozi y'Imwenga ahitwa za Kasoki M23 yahazanye abasirikare benshi cyane, nyuma yuko Kasoki bayambuye uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Bikavuga yuko n'imisozi yitwa za Kabilomba, ahitwa za Mwana Nzombe n'ahandi hatandukanye M23 yamaze kwashinga amatako, ngo mu rwego rwo kugira ngo uyu mutwe M23 ubashe kuba wahangana n'ibi bitero by'indege za drone za FARDC zikomeje gushegesha bikomeye abaturage batuye muri iriya misozi y'Umurenge. Ibintu biba bikomeje kugenda biba bibi ndetse kandi ibintu biba bikomeje kugenda bihindura isura. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru dufite abaturage bahunze bava Uvira berekeza mu gihugu cy'u Burundi, biravugwa yuko ngo abenshi muri bo
igihugu cy'u Burundi kiri kubakurikirana, kiri kubakekaho cyangwa se kubashinja yuko bashobora kuba ari abagambanyi. Ibi bintu rero biri buze guteza ikibazo gikomeye cyane, kuko leta y'igihugu cy'u Burundi yo irashinja bamwe mu baturage kuza mu kavuyo bava muri Uvira, ariko bakaza bihishe mu ishusho, ngo bakaza bihishe mu ishusho y'abaturage bahunze Uvira cyangwa bahunze intambara, aho rwose benshi muri bo ngira ngo nabonye urimo ni umukobwa umwe witwa ngo Niyigena Jacqueline, harimo umugabo umwe witwa ngo Ndengeyikiza Emmanuel, batawe muri yombi, barashinjwa kuba bafitanye uruhare rukomeye gufatanya na M23. Ibintu rero ntabwo byoroshye, ibintu bikomeje kugenda biba bibi, ndetse kandi bikomeje kugenda bihindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Icyitwa abaturage bo bavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje gutabwa muri yombi bashinjwa gufatanya bya hafi n'umutwa M23, nk'uko amakuru ari guturuka hariya ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biri kuvuga yuko bamwe mu baturage batuye mu misozi ya za Uvira ndetse kandi n'abatuye mu gihugu cy'u Burundi bo, amakuru mpamo yuko aba bantu bakomeje gutabwa muri yombi, cyangwa se bamwe muri bo banahatwa kiboko, babita ngo ni ibyitso. Bivuga yuko bikomeje kugenda byiyongera, ariko nanone ku gihugu cy'u Burundi mbibutsa yuko uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye bivuga yuko hari amavugurura agiye gukora mu gihugu cy'u Burundi, cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB, cyane anakemura ngo ikibazo cy'amakimbirane amaze iminsi anugwanugwa yuko ashobora kuba afitanye n'uwitwa General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye we yitangarije yuko atakwigera ashyira kure Perezida Prime Niyongabo, General Prime Niyongabo, ngo kuko yaba yikoze mu nda, kuko ngo uyu mugabo amwizereramo nk'umuntu ufite imbaraga zidasanzwe, rero ugomba kwifatanya nawe mu nzira zose zishoboka mu rwego rwo kurebera hamwe buryo ki umurongo mugari wo gushakira igisubizo igihugu cy'u Burundi, nk'uko we avuga yuko rwose ngo uyu ari murumuna we, birenze kuba ari generali, nubwo hagiye havuga amakuru ko ngo habayeho icyitwa kutumvikana hagati y'uyu mugabo na General Prime Niyongabo, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we abihakana yivuye inyuma, avuga yuko nta kimbirane na rikeya afitanye rwose na General Prime Niyongabo. Aya ni amakuru rwose aba akomeje kugenda atugeraho muri rusange. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru adasanzwe, twihuse cyane, reka tujye mu misozi y'Iwarikare tumenye uko situation ihagaze. Agasozi ka Warikare, imisozi ya Warikare rwose yo ikomeje kuvugwaho byinshi, ariko ngira ngo muri no minsi umuntu aravuga Warikare umuntu agahita yumva icyitwa FDLR. Hari amakuru yuko ngo FRDC yazanye ibikoresho n'abasirikare ahitwa Taweza no misozi yahitwa Zayishunga, bikavuga yuko rero ibi FRDC yabikoze mu rwego rwo kugira ngo imisada ndetse kandi ikomeze kugenda ihabwa abasirikare ba FDLR. Nubwo ibi byakozwe na FRDC, ariko nanone biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko icyitwa imirwano yo yaciye ibintu ahitwa Mutumoja hariya hafi na Noto. Imirwano yasakiranyije M23, bivuga yuko ibi bitero byavuye ahitwa za Bihambwe byagabwe n'abakomando b'uyu mutwe, bagashegesha bikomeye ngo icyitwa ba FDLR bari muri ya misozi yahegereza muri ndetse n'ahitwa za Noto. Ibi kandi bikavuga yuko n'ubundi FRDC yo idacika intege mu kohereza abasirikare ndetse kandi n'ibikoresho biri kuva mu majyaruguru ya Warikare byerekeza hano mu misozi yegereye Byungu ndetse n'ahitwa za Buringa. Nk'ubu biravuga yuko Antonov ihetse ibikoresho byinshi n'abasirikare yagaragaye mu misozi ya hano muri teritwari ya Warikare, izaniye abasirikare ba FARDC. Nyamuneka muri rusange ndababwiza kuri ko ibintu bikomeje kuzamanitse kandi bikomeje no kugenda bihindura isura
uko umunsi ugenda uzaza undi ni ku rugamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo rukomeje kuba icyitwa akasamutwe ku rwego rudasanzwe. Murakoze cyane rero, mujye mwibuka kwibana nanjye mufyonda subscribe, like, share, comment ni ingenzi, aho bigenda neza bitagenda neza mutubwire, tugarukane n'icyitwa imbaduka gikomando n'amakuru adasanzwe utasanga ahandi.